Hello. Hello. Oh, Mike ni lo. nili hola. TK News apa ram ke pen ho? TK News di. Kalak. Pina kam ni nona jo polo. Nang litum hala pini Assam Advantage 2.0 ladak meeting singwai kondo matidi. Lasi labang so puthak nang litum mahin pen ko samson PC pui je. Assam Advantage Assam 2.0 alam budi. Kalak. Lo pini hal ladak ini meeting bang ke Karbi Anglong Autonomous Council kan si Paponik lo ha. Amat nili to manta mana ka chopalu nangli ka masih nitum ta chipang dunik. Amat kada bang ke mana Advantage Assam 2.0 lah so puthak bang ke isi lang namlo pulo nang te objective bang ke make pick. Haladak mana non la pacu la karo Assam Chief Minister Himonto Biswa Sarma la pendak ini tempat Bianglong akai sa Dr. Tulam Ronghang alang nitung pupu Japan ni konana ni la hai abroad country dam di. Nama haladak pen pipilonia development la hai kadu we alam do bon nama si la so teng ben si mana la fan kadu we la dak ka Assam along pa invest di buya. Ladak mana main pa invest bang ke la lo je Assam mana development fan lo ha. Amang sila song bong Dakar biang long bang ke hala CBG compressed biogas mana la so plan bang si dak bang paduji polam si pini meeting ke pa. Amang si ini pu warbeli alam contohnya opini meeting ke hadi officially bang la tum kawasan palit hai autonomous council pan. Ate hada ambani aphan longle kepek ponji pu ningkan thong kep apartment list kipi ponji pu labang so puthak nalitum APHLC nalitum party pen bang ke ko sono che dondun ma che dondun de. Labang so bang ke mana aron alolong ta dui ko ko hedi. Labang ke mana jong si a company hadak aron along interpret lang namlo long ta company ayam puyong si pine FT Karbi polotang te labang ke mana alis pulam ta videji ha. Pota da direct long ji sita me nora bang ke ambani poson sona bang ke la ke FT ke kalilu mati tekdak la. Kalang. Bang thedung a company la bang ke ni tum kadu all India la pen world long si bang che thang munit pinang mati di. Ngasi alang li pan ason sona bang ke long legi pek pu bang ke Hinolo, setame autonomous council yung si mana list ki pi po bang la ke arona ting ben pulo tang de list bang ke pidamu setame pota bang ke la bang ki ta isu ne non tribal la tampan ke ateda litum ke kado da chini lo 6 schedule area pina la 6 schedule area alu along la paragraph 3 la pen paragraph 10 la pen ala Mikil Hills Transfers of Land Act bula so Act 1959 la bang so lo long hadi hala so lo long lang nam lo pulo tang te hala section 3 la pen 4 long hadak tok dak lo je mana non tribal fan piune la pen ako tribal to non tribal da mune dak 6 area ke pini asap so ake hai hala jai kathar la pen la jai kathar la men ke isu ge bana bang ke asap so labang ci don derem ni litu ate mana hala plain salam si la daga mana ke bantu plain salam bang la pulo je la so alam bang ke mana longle bang ke pek ko polam dulu ha pek nang ko polam ta dulu ha seta me la ke permanently ke jo kali la bang ke amase ajai ka thar bang pulo je la yong di list ta ke pi pulo tang de la ke jo lo polam ha la pe ningkan yong si la ambani atau paningkan tongkep ba ningkanin koyong si padudet lo pulutang ke lage bang hala Assam Land and Revenue Regulation 1886 arona teng pulutang ke bang la bang ke ownership nang ke claim that walam lo ha kaning je nena bang ang ke la so bang hala Elvin Toron ta mana Elvin Toron ke lage ko pulapi ha so muni ke lage hala advisor to CM Dr. Tular mo ha la so muni la masih lata
hasan si je kroy dun pialo sitame ni to mangala bang je kroy kre juntu la elminteron tangala kopene non lease people sitame mo bang setel tv bahala Assam Land and Revenue Regulation Act la 1886 la ron tengkan bang claim tv pu bang la bang ke undi athe dakya land belong to autonomous council 6 schedule absolute land owner di kalima council si na pen mikir hill transfers of land ek long tok dak lo je hadake je non tribal apan kitia ta mane longle allotment bang mane la pota bang issue ne apo si jong si ambani apan jong si la so project tv pen ilitom inglong su atum tame dak chokumar ang hoy ka do we sakuri plo lai ka do we any opinion meeting lo mang pulo hala council pen na pulo je da bangke 10% mane dak inglong so ilitum local atum si mane chokumar na milong nunji polam la na su lai bang me piglo lai na bi alam ba seta except ha so part bang lo je autonomous council abang ni tumi pudun kang tong bang la pulo ni tuma song ban bang ke je autonomous council bang strong agreement do nang ji la so ambani kan hedi je ning kan thong kep ku si pinye pang dak lo ning kan thong kep la so ning kan thong kep agreement lo bang je ni tumi pudun kang tong bang ke chuning re dun kang tong bang autonomous council pan je da bang ke sakuri 100% la dak agreement do nang po la pen sakuri chot kali da ka bang ke council a profit edi profit council long nu nang po la la ha profit long nu nang po council la tong la so profit pen si mana kapre kaching tu our size ta me council pen deng pon tu long po polam la ha la pen ako long le bang ke permanently la tong pan pp po bang mana strongly la so bos tu bang mana hala 6 $6 arona tengpen la pen Mikir Hills transfer of land ek arona tengpen to dak na yula bangke la pen aku aron talason si pulo je jong si ningkan thongkep si agreement do po lease ala ningkan thongkep jong si plengdang lo pulo tang de la ke arona teng pulo tang de la ke aku autonomous council long si so long legi chewang tuju po acha autonomous council chewang tuju po jong si ala tum nang si claim pusi tambe la ke itum autonomous council popelo nang lita chelensun di lita chelensun ambani to panje siksul ke adim ke latum la son mane permanently settle ne la la ha lambang ka pinang ana tum pulo ningkan thong kep jong si list ki pilo bete ki jorda da tenglo athe haladak ningkan thong kep bang bong long si bang thedung asona company dak khulilo pulo tangte permanent afan bang klempon po e pon po lasi mo anke teregon edat tahai pusi pinang ana tum chethan lasi labang sobutak ko sonno nang litu mahin pen kali lage teregon edat pu tha alam athai ke tok avidet ke lage aron si kroikr det ke lage teregon council tum lage terms judlo plotang te jong terms judko kon jong si bang la tum jong si council ban hos non ke akha dr tulura mo si non terms bang agreement dat thai di tame ningkan thongke pa pige dr tulura mo cm dudi da thai Nasalo so jano ka preka CM komane body kalima kalang nasalo so da CM si ako latum pen ako la so review chukuri to pojong si latum han pek tunai plotang te la bang rat pen ako pinia sana tak da chingwai pen ako renew kuri tunai agreement pote bang renew kuri chuko la ma thanga kan kan khana be ni tum kelang da mat teng di la dak mena bang non litum bang ke pini dak paklang pona bang ke mane longle ke list piun ala garon dolo la pena ko non nang li jong si nang li longle do pulo tang de nang li tame mane chutiki dun lo mane ala achili gulo po ye achili da ke joy la pen ka chutiki yo fanta bang nang rabji pon si do la so pone along program along adi la pena ko hala sakuri chokomar tame eli tom dak local fancy एकदम लगे रिजर्व पसिपुलो असला सोता इंकुलो तक मे पिकलो longle ke lage bang permanent energy uni puke lage aro na mali tumane thanda ko por lage lease ana bang lage piun hai tame ke jora bang to ne jong se autonomous council jong si permanently afan si jordet polotang te lage autonomous council ka 6 schedule to the constitution of India aron karkan lo la pen Mikir Hill transfer of land ek aron ta karkan lo Sikisumana tumpu
je la bang pilo plo tang de Assam Land and Revenue Regulation eka long do je la ke bo phi bang la tum ownership che claim that po pula hai che claim that po pusi tame la ke hala ke general long phan si pu damati tame non ilitam ke 6 schedule area mati di as 6 schedule area bang ke la bang ke applicable un e la bang ke da bang la 6 schedule la ro because transfer of land eka teng man si dam po la la tante la so bangke la non pini ke chingwai pono bangke pa fix that la pulo ma tante ko chingwai don mane ka chingwai do thuji la bangke mana pini ke chingwai bangke mana fix puta puno mana la tum autonomous council pen la so bostu bang ako bang meeting do tu po la ako ili dom han meeting nang hang tu tai meeting nang hang tu tai la si la ke fix ke kalilak tame jong si fix si pulo tang te li tum ki pudun dia bang la lo je mo pa na la agreement na bang strong nang ji itu malong le protective nang ji hala so aron mention nang ji $60 ron mention nang ji la pen materials la transfer of land ek la ka du aron na teng pen si mention nang ji la pen hala a share bang council kwan si kilong nang ji ma so teng long nang ji sakuri bang ekdom kwan ma mane non bang 10% pulo 10% long nang ji la lo ayong si kadu we pakalo pulo tang te la ke mipiklo la bang li tum ta non unemployment a problem thepik sakuri ga we pen jok ini hala meeting long da pu hala ko so fraction bang mayang ho KSA hala tum ta pini puja ne rong ke don faru isira unko ini pini la sondo sita me inu nata mane government na sakuri ke do pu ka avi pu jola ha ka dilong ke mane eme krijang proof alamat di itu makai kiduk kisung kalima lagi itu hemprek long le der porlo la bangke la sinon itu bangke la problem yang si solve nai pulo nang hemprek long nang po la penon son la industry tong opini la ta do nang po la son ban si litum ke chingtu ri po pa prang no nung po la lo nalihin pen klada kalam the nale tuma party ahin pen nali nang pachini do no pot churoik piklo churolo natong matong na thani ke na li tum dun po nilitum birta long khaladak nang litum aphan ta nang theklong he acha la so la di nang li phan nang call thujo ta churolo nili da yo non se hem da mik bom lang to war si to lang ngari ta le convoy ma hadi chok thang the nang lita da mik thain te do mi thak me kurbang thu ta cholo ta mo sa jun la pe sinang ha chok ta thank you